Bafowethu uzinkonzo lokhulumayo ngihamba nobaba uMntimande sila bafowethu endaweni yesigameko. Iyona indawo yesigameko indawo yesigameko ne bafowethu namhlanje besizohlangana ne-intelligence kababa ngithi yes namasosha okukhombisa kona ukuthi kena ngiyaqinisekisa ukuthi kena ubaba sizobe sinaye la baningi ke bathi kena ubaba angeke azaye lapha eGoli cha kambi kanjani ingakho sithi indawo yesigameko akusi propaganda le asizama ukubiza abantu ngobaba ubaba indeed it's coming intelligence isuka la from the National Office South African Police Services okusho ukuthi ke kuyiqiniso ke ukuthi umsholozi obe khona azothi ngenane ekhaya makhosi ngenane ekhaya abantwana bedlozi ngenane ekhaya abantwana bethu ngasithembeni siyabonga sibonke Nkosi yami sisaloke siqhubeka bafowethu ngoorganizer itransport bafowethu before isitshonela namhlanje sizonazisa ukuthi kena ngetransport senza kanjani bafowethu mangabe sigcine ngokufail kuyenzeka phela kufail singaphindi into yase Orlando yes singaphindi into yase Orlando abantu bagcina sebesala dengwane before lishona namhlanje sizonazisa ukuthi transport is sort out yes nezitopu zenu futhi bafowethu if mangabe ayisotheki out indaba ye transport abantu bazosiyabacela ukuthi basigibele siyacela bomakhosi ukuthi niyazi ukuthi sihlezi vele siyithwala nakuloku akuhlukanga lutho siyacela nje ukuthi ke sizame indawo eselokishini ngakho lokho siza khona endaweni omakhosi abakwazi ukuthi bafinyelele kuyo sithi wonke umthandazi sonke isangoma yonke inyanga yonke igedla sizobe sila sizothi bathe yini indawo yesigameko so kusho ukuthi ke thina sibalulekile ukudlula abanye abantu abacabanga ukuthi babaluleke kunathi ingakho kuzosokhaya uma sekusukuma umnikazi wekhaya ufuna ukwazi ukuthi ubaluleke kangakanani yes kunjalo mhlambe kakumelana nami sizokwamukela ama-members 150 and more yes ayakhuphuka iminute neminute yes and asibandlulula imuntu bafowethu abafundisi sinabo futhi la kunjalo yes nama-members MK party nawo siyawadinga and simeme nama-leaders omkhonto wesizwe provincial and all over nama-members legislature nawo futhi sizobe sinawo futhi la ne-youth league sizobe futhi sinayo la comrades left right and center sukumani ngobuningi beni size sizogcwasana nawo ibuke ukuthi ingakanani ibuke ukuthi ingakanani idinga ilinda abantu siqinisekisa ukuthi kena sizoniphatha kahle bafowethu nani manizosiphatha kahle uphuzo oludakayo alingeni uphuzo oludakayo kuyabanda njengoba kubanda ugogo uzobe egqoka ibhlukwe cela ukuthi kena asibhincele ngaphezulu ngoba silo makhosi ukuthi sonke isangoma esishe sizongena kusasa asize sifake ihiya lelanga kuzocaca ukuthi laba yibo laba abazokwamukela ilanga elimhlophe noma ilanga elimnyama uma ungenalo kungaphatha noma iliphi ibhayi kodwa siyacela ke bogogo ke ukuthi ke asibonakale isithunzi somngoma asibonakale isithunzi senyanga kusasa ngiyafisa futhi nalibhayi abathi yingwe egreen yes lengwe green le bazophendulela ngayo okusho ukuthi ke sekuyibo ke abelaphi bendabuko beMK Nkosi yami bazongibona futhi bukhoma kusasa yes siyabonga kakhulu siyabonga makhosi Nkosi yami